suratu nahali nde simore no yewta en fi ñaakil en yiwoya kissa maggil on nder ton makkiya tun bisimillahi rahmani rahim. Allah daali ata koni ari musidɓe julɓe koni ari yo jiyaɓe an amrullahi yamirore Allah nden dargal ngal ari lette ɗen ari fala tastaajiluhu wata on hawjirɗe ko nde tawno nelaɗo maaki fi dargal maaki fi lette heferaɓe bewɓe ɓen dari landi nelaɗo koko wonɗame wowlande koko wonɗame foɗude ko winde tuma awa ɗum arata. Allah jippini o aya koni ko wonɗon hawjirde kon ari lette ɗen ari yamirore Allah nden ari. Jon noon musidɓe nene gotoɓe angine yemɓe ila Allah daali koni fiyake makko ɗen ari heɓi ɗo waɗi duuɓi wulure e 154 ko ɗum woni hella lebbi yogaji kadi e balɗe yogaji ka jooɗi ɗen ɗo fewdo ɗo hande. Si woni on say dargal ngal hewti fewdo ɗo noon aray ngal itti sikke. Subhanahu laɓal woɗani Allah wa taala o towi amma yushrikuna e gayi koko ɓen shirkude. Yunazzilu lmalaikata malaika ɓe hino jippo birruhi wondude sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril kadi ko jeyaɗo e malaika ɓe kono takrimatan lahu ko teddingol mo waɗi si inde makko nden no précisé feere. ɓe no jippo min amrihi immorde yamirore Allah ala ma yashau e dow onmo Allah yiɗi yo ɓe jippo e muɗum min ibadihi e jiyaɓe makko ɓen. Ansi ko woni ɓe inna andiru waaje annahu koni la ilaha ala reweteɗo illa ana sona min fattakuni hulela hologat samawati kanko Allah on taguɗo kammuli ɗin wal arda e leydi ndin bil haqqi sabi gonga taala Allah tawi amma yushrikuna gay koko ɓe yimɓe woni mo shirkande halagal insana o tagi neɗɗo min nutfatin immorde toɓɓere maniyu ɓuurunde ñiddunde kanunde fa ida huwa tawi yo kanko noon ɓaawo Allah moƴƴinimo ha moƴƴi labini khasimun ko wenjowo Allah mubin fiññina wenje ɗen kadi dartotoɗo Allah yeddodirowo e Allah. O mi jittaki wal an'ama nemoraɗi ɗin kadi halakaha o tagiɗi lakum no wodani on fiha e majji dif'un ko ɗum woni duñirɗum dongal kanji nemoraɗi ɗin hiɗon mari e majji ko duñirton bi mana tampereji moɗon ɗi wonduɗon ɗin wa manafi'u e naforeji wa minha ko e majje ta'kuluna ñamaton ko woni dif'un duñirgol lorra si on daari ne o wo yaha o sattire o maapo o yeeya dammil o sooda ñamete o nawnama o nawnire o yeeya nagge o ñawdo o si'e ka suudu ndun no si'ude o hawtindira na'i yogaji dammi yogaji o yeeya o sooda tol o ñappa on andi o duñiɗol lorra noona kadi mbabbi waɗɗinteɗi ɗirronde dolle naɓe ka woɗɗi ɗon kadi woni dif'u woni duñugol lorra ɗum ɗon fof ino naati omo naafi o noon e naforeji saabu ko yeyete kon hutore leeɓi ɗin ko suɓɓorete kon hutore ko hirsete kon tewngu ñaame ko ɓirete kon yare wa min ha ko immorde majji ta'kuluna ñamoton. Allah subhanahu wa ta'ala daali walakum hino wodani on fiha e majji jamalun ngari hiɗon mari kadi ngari e majji hina turihuna sanga orno tonɗi kadi yaltata dimbi wa hina tasrahuna e sanga janño tonɗi kadi artata kikiɗe so a darike a haynike nayi joyi jeego sappo noga e temedere wulure ɗum no ardodiri hino yalta ka dingirama no yaha ɗum ɗo fof ko an jeeyi a tawa hiɗa mari ngari ɗon hiɗa mari weltare ɗon kono noon enen ɓe ala nayi ɓen en anda sa yi kadi ɗino jaaƴo no arta kikiɗe ɗiɗo fof hay wote nato yowo e dingira goɗɗo ala fof kaka dingirama natata a taway ɗum ɗo kadi hino weeli. Misal mum tun en waɗay ka annduɗen ɗon waka yiyata ɗo conteneur 40 pieds 2 conteneur 3 conteneur no jippo ta ɗum ɗo fof ka stock ji ma won jippade wonaka goɗɗo go donc hiɗon mari naforeji molanaɗi e majji hiɗon mari ɗi weleweleji ɗo e majji ko ɗum woni wa tahmilu afqalakum hiɗironɗo kadi dolle moɗon ɗen matériel ji moɗon ɗin ila baladin ɗi naɓanon faade e leydi woɗɗunondi tawata lam takunu on wonali on laatanoki balighihi hiɗon wawno hewtude ɗon siko seppugol teppere illa bi shiqqil anfusi si wona wondude tampere wonki kono joni waɗɗo ɗon ɗum
rondi non ɗum naɓa on heña hara on tampali on son jaaki he inna rabbakum ande no joomum Allah raufun ko hinnotoɗo on ko ɓeydanowo on rahimun ko yurmeteɗo on wal hayla pucci ɗin kadi wal bigala e mbam pucci ɗin wal hamiri e mbabbi ɗin puccu ko anda ɗum babba ko anda ɗum ko woni bigal mbam puccu ko nene puccu baba mbabba ma nene mbabba baba puccu bi mana pucci ɗin e mbabbi ɗin waɗɗodira kala ko rima ɗon hande kadi ɗum ɗon ko mbam puccu ɓay baba mum ko ɗum ɗa nene mum ko ɗum ɗa ma nene mum ko ɗum ɗa baba mum ko ɗum ɗa ko ɗum wiyete albigal musidɓe julɓe no ɓe addiri en ka tafsirji ɗum ɗo kadi kanko Allah ko tagiri ɗum li tarkabuha ko fi on waɗɗo ɗum yahon e haɓugol jihad fi sabilillah e voyage ji mo wa zina o waɗani on ɗum ɗo kadi cuɗari hiɗon mari cuɗari e muɗum hiɗon mari ngari e muɗum ibnu adama on ko yaltitata kon hino waɗɗi ɗum hino laba ɓuri ko o yaltitata kon himo seppa yalla waɗen yaltitoɓe hino waɗɗi Allah daali wa yahlugu himo taga ma la ta'lamuna konko on andagoy kadi ɗum noon waɗi ñande o aya jeppino o tagay kadi konko on anda tawi on sumati oto yaltali moto yaltali vélo yaltali batton yaltali ɗum fo yalti awa hande enen kadi en haalanama wonde kanko Allah o tagay kadi kon anda ñande o Allah yaltinayi matériel ji ñande o évoluinayi technologie on matériel ji e appareil ji e ordinateur ji e machine ji yaltay ko wawata facilitande jama on voyage ji maɓɓe ɗin ñande o ñande ko tata yimɓe anda aya on himo continue o yahlugu ma la ta'lamun o tagay konko on anda ñande o kala ɓe aya on jippi e tawde mum kala mo aya on janga e tawde mum haray no concerne mo ñande o Allah tagay kadi ko anda wa alallahi ko Allah waɗani qasdu sabili lawol fandare moƴƴol ngol wa minha hino e laawi ɗin noon jairun uñiiɗi ɗi tawata ɗum duwa évutude hara on jokkali walaw sha'a kanko Allah subhanahu wa ta'ala sihimo yiɗum o la hadakum o fewnay noon ajumaina on dendangal walladi kanko Allah no ansala jeppinde mina samayti ka sama ma an ndiyam lakum no waɗani on minhu immorde e ndiyam ɗan sharabun jaran ko yaroton wa minhu ko hino immorde e ndiyam ɗan kadi toujours hino fuɗa immorde e ndiyam ɗan hino heɓo immorde e ndiyam ɗan shajaru leɗɗe fihi ko e nder ɗen leɗɗe ɗon kadi to simuna woni ko huɓɓoton yiiti e muɗum ay tarawna an amakum ma ko e nder ɗen ɗon leɗɗe tarawna an amakum woni ko ayno toon mummuntiji moɗon ɗin fihi ko e nder ɗin puɗi fuɗi ɗi ɗon ɓawa ndiyan ɗari to simuna yaha toon aynon nayi mon ɗin e dammi mon ɗin ɗi ñaama donc on andi on wuuri e ɗa ndiyam mummunteji mon ɗin wuuri saabu ɗa ndiyam yumbitu lakum kanko Allah mo fuɗɗinirana on kadi toujours bi saabu ɗa ndiyam gotan azar a remuruji ngesele wa zaytuna e leɗɗe marɗe nebban wan nakhila e tamar wal anaba e inabu wa min kulli samarati e dendanangal façon ɓiɓɓe leɗɗe ɗen takku ñamattu jakatu dendanangal piiji ɗin inna fi dhalika ande woni ɗum ɗo la ayatan mandele qawmin onande yimɓe yatafakkaruna ɓe no miijito no waajito wa sakhara lakum layla o ɗeltani on jemma wonna hara e ñallalngal wa shamsa e nangen wal qamara e leyru ndun wanno juumu e koode ɗen musakharatun ɗiɗo fof ko ɗi ɗeltaɗi bi amrihi e yamirore Allah hunde mum ala deransade inna fi dhalika ande woni e ɗum ɗo kadi la ayatin ma ndeji le qawmin wonande yimɓe aqiluna ɓe no haqqila wa ma dara lakum hino jeeya kadi e kanka Allah ko tagani on ko remani on fil ardi ka leydi ko moƴƴinani on awaligoy ka leydi mukhtalifan alwanhu no lutodiri noneji muɗum ɗi ñameteji hino fuɗi e leydi wotiri ko ndiyan gotan kadi saaƴi ɗum yari kono mukhtalifan alwanuhu noneji mum ɗi no lutodiri inna fi dhalika ande woni ɗum ɗo kadi la ayata mande le qawmin wonande yimɓe yaddakkaruna ɓe no waajito yalla waɗen waajitotoɓe wa huwa alladi kanko Allah woni o sakhara al bahra ɓeltuɗo o baharu son yii batton wi rondingel conteneur ji guluji no ukko e nder o baharu ronka jottade ka danka ley son liɓi ɗo tenirde son liɓi ɗo jankum ma hayrende 2 kilo daroyke o ka jaarede wona was ko porto golli ɗum ɓay enen koni wo ko porto weltanoto ten donc ako Allah ɗelti baaro on haalanimo kala ko waɗɗen e hoore makko so tawi ko rondi nafoore wona yo o mutin ko waɗiri ɗum li takolu ko fiyo ñaamu min no immorde e bahar o lahaman tew tariya laaɓmo so tawi kala laakun e kunkin e bateau ko ukkika bahari jottoto ko honno ñamirte liƴƴi haray wawatano wa tastahriju e fiyon yalte min no immorde e bahar on heliya tan cuɗaari kanŋe e kaalisa e jaman ko yaltata kon ka ndiya hino moƴƴi ɓuuri ko asete kon ka leydi ga kono noon enen ɓe ala yaltinde ɗe recherche kon ka nder baharu ton en anda talbasuna ha ko tata hiɗon ɓorno o taral fulka ye laɗɗe mawahira hiɗe humbi fihi e nder baharu on ko Allah waɗiri ɗum wali tabtahu e fiyon ɗaɓɓu kadi min fadli immorde ɓuural makko nga
he conteneur wilma fubbo ila China ila Chine ha hewta ɗo yeeya ɗum jippina yeeya heɓa tono donc ko sabu ko baaɗon ɗelta kon ko Allah waɗiri ɗum moodi wala Allah kon hino gasa ono tashkuruna on yetta e nemaji makko ɗin kono hino en ɗo hiɗen yettude français hiɗen yettude Chine hiɗen yettude américain accemo kanko Allah walga o firi fil ardi kadi ka leydi rawasiya pelle an tamida bikum fiwota leydi ndi yiiludu e mo firoɓe goo inni wo ɗum on li leydi ndin kayri hindi yiltade naturellement kayri hindi yiltade o madama noon pelle deppama e hoore mayri joni ndi ala yiltudude e men bimana hindi yiilade kono joni en andata ko ndi woni yiilade kon wan haran e canɗi wa subulan e laawi laallakum no gasa onon tahtaduna on feeway wa alamatin e mandeji ɗuɗuɗi ɗi tawata en wata kontude nokku go inni en wa fi anfusikum hino e mandeji ɗin hino e wonkiji mum ɗin tigui wa bin najumi so daari ko saabu ɗe koode hum kamɓe yahata duna woni koɓe feewirta e laawi ɗi ɓe yahata ɗin si woni courant ala lelewal ala torso ala ko saabu ɗe koode afaman yahulugu joni noon musidɓe julɓe ko on tagowo kamalla yahulugu wata wa on mo tagata o oye awa Allah e biniri nasi wona gotum awa Allah e talkuru wona gotum awa Allah e sanamuru leggal ma peccal wona gotum afala tadakkaruna en wajitotako wa in tawdu si on continue matallahi nemaji Allah ɗi laato suwan wata kontude ɗi andon ko ɗi jelu hiɗi ɗuuɗi yettemo bila adadan inna Allah andeno Allah la gafurun ko yafotoɗo rahimun yurmeteɗo yo Allah yaafo en musidɓe julɓe yo Allah yurme en wallahu kanko Allah yaalamo ma andi ma to sirruna konko wonɗon suuɗude wa ma to olinuna e konko wonɗon fe ñinde walladina ɗin sana moji yaɗuna ɗi wonɗon kadi ɗiɓe woni rewde min dunillahi ko hewta Allah ɗin ɗo teddungal mo on la yahuluguna ɗi tagaɗo shay'an hay hunde wom kanje tigi taw wona ɗi rewedi ɗin yuhlaguna ko ɗi tagaɗi kadi amwatun ko ɗi mayɗi gayru ahya'in wona ɗi wuruɗi few wama yash'uruna et puis kadi ɗi anda ɗi so'a andude ɗi miijaki ayyana yub'athun koynde to mon ñalande daddal ilahukum reweteɗo mon on ka goonga ilahun wahidun ko reweteɗo goto allahjo goto falladina ɓeɗo la yuminuna bil akhirati tawɓe kamɓe ɓe gomɗina lahara on lubum ɓerɗe maɓɓe ɗe mun kiratun ko añuɗe fiyo Allah tun rewe won kamɓe mustakbiruna koɓe mawnintini ɓe rewgol Allah la jarama sikke noon Allah wata sikkito few anna Allah no Allah ya'lamu ma andi ma yusirruna ko ɓe woni suuɗude kon wama yu'linuna e ko ɓe woni feññinde kon innahu no Allah la yuhibbul mustakbirina o yiɗa mawnintini ɓen yo Allah dande wonde mawnintiniɓe wa ida qila lahum si ɓe yetama mada anzala rabbukum ko honɗum joomi mon jippini ɓaalu ɓe inna he asatirul awwalina ko tindi yimɓe aranɓe jippiɗe wona dow qur'an liyahmilu ko Allah puusiri ɓe wolugol ɗi kon wuɗi ko fiyoɓe rondo awsarahum dolle maɓɓe bakkatu ɗen kamila tan no timmiri tis yawmal qiyamati ñande dargal hara no mériti koɓe yaara yiite par ce que yaago yiite kadi no mari toɓɓe tawata ko ɓe timminaɗe no mari poyiñi ɗi tawata ko ɓe timminaɗe si naata wa min awsari alladina e ɓe rondo kadi immorde e dolle ɓen yudillunahum ɓeɓe majjini bi gayri ilmin ko alda e gandal ala faamu sa aboni ma yaziruna ko ko ɓe rondi ɓayka ka yiita yahata kada makara alladina gomɗi fewji ɓen min qablihim ade tiiɓe ɓe fata llahu Allah ardi o atakiri bunyanahum maadiji maɓɓe ɗin min alqawaidi immorde kattugale fa harra yanti alayhim e hoore maɓɓe sakku kippode ndin min fawɗum sengo dow maɓɓe wa atahumul adabu lette ɗen ardani ɓe min haythu la yash'urun nokkaɓe so a andude bimana awa legoye pewje maɓɓe bonɗe ɗen Allah liɓiɗe hoore maɓɓe legoy ko ɗum woni misal ngal helugol piliyoje ɗen daaluwal ngal yanta e hoore maɓɓe ngal daaluwal bimana ko janfa maɓɓe kañum woni ko yante e hoore maɓɓe awa legol summa yawmal qiyamati refti ñande dargal na kadi wasi haray si hattiri ni ka aduna ñande dargal yukhzihim Allah hoyneɓe wa yaqulu ɓe innane ayna shurakaiya kanko Allah o inna ko honto kafi diɗɗiyan alladina ɗin kuntum ɗi laatino ɗon tushaqquna hiɗon tinnotono rewa fihim e maɓɓe ɓen ɓe laatino ɗon hiɗon tinno e muɗum hiɗon rewa Allah subahana wa taala inna hi honto ɗin ɗo woni e ko ɗum woni ɗi ara ɗi wallito on ɗo hande kanko Allah subahana wa taala o landoɓe ɗum ay alladina ɗin kuntum ɗi laati ɗon tushaqquna fihim ay tukhalifuna li qibalihim ɗi tawata hiɗon luutodira e rewgol lan yaara e hella majji watto aaduna hiɗon jaggita anbiya'i e hoore annabaɓen ɓe mana honto ɗin ɗi laatino ɗon tushaqquna hiɗon hittina rewa lundolan min fihim e fi majji qala alladina wiya ɓen utol ilma hokkaɓe gandal innal khizya ande no hoyen nden e wirtere nden alyawma hande wa suwa e bone o alal kafirina woni e dow hefiraɓen alladina ɓen tatawaffahumul malaikatu ɓe malaika ɓen warata zalimi anfusihim haray ɓe towñi hoore maɓɓe falqaw salama ɓe bugo konngol jebbilare nden e junngo malaika ɓen
minen do ma kunna na'malu min laataki meɗen golla min suyin ko boni ha hande koko moƴƴi tum min jokki balaɓe fenay inna allaha no allah alimun ko anduɗo bima kuntum konko laati ɗon ta'maluna hiɗon golla malaika ɓen jaaboɓe ɗum hande noon ɓay on jokki weeli foti on jokki ko welata on acci ko mettata on tefal ko welata allah ko mettatamo kanko ene laaɓi makko on ha o noon o woni e bonnede tun fadkhulu naate abiwaba jahannama e dambuɗe yiite jahannama ɗen ɗe jeeɗiɗi khalidina koɓe luttoɓe fi ha nder tom fala bi'sa wallahi boni maswal mutakabbirin yerde ko ɗum woni kañum mawnintiniɓe ɓen wa qila wiyane lilladina wonande ɓen ittaqaw hulɓe allah mada anzala rabbukum hi onon kadi ma kemen nana kon ɗum allah joomi mon jippini qaalu kamɓe ɓenno hayran enere ko moƴƴere allah jippini ko qur'an allah subahana wa taala on ko jippini lilladina hino wodani ɓen hasanu moƴƴinɓe fi hadihi duniya e nder o aduna ɗo ɓe mari ɗo hasanatun moƴƴere hay so tawi ɓe mara ko ɓe ñaama hay so ɓe mara ko ɓe ɓorno hay so ɓe mara village hay so ɓe mara ɗen otoje andu no wodani ɓe moƴƴere sabu ɓerɗe maɓɓe ɗen hino ɓutti hiɓe wuuri e jang e kadi wala darul akhirati wallahi ko galle ɗen ka laara haydun ɓuuri moƴƴude aaden gomɗin ɗon kala moƴƴere ko heeɓi ka aduna ɗo koko somanima kon ka lahara ɓuuri moƴƴude yallah waɗen gomɗinɓe okkoro en addarayn hayra darayn moƴƴereji kon koye adunaji ɗin ɗiɗi kala wala ni'ma darul muttaqina bimana moƴƴere koni ko e galleli ɗin ɗiɗi kala afwan wona adunaji aduna ko goto wala ni'ma wallahi moƴƴi darul muttaqina galle huloɓe allah ɓen ɓe ka aduna noon wo ɗe ka lahara o moƴƴi jannatu adinin aljannaji ñiiɓal yadkhulunaha ɓe naata e majji tajri ta hino ila min tata sengole majji alan haaru canɗi lahum noɗen ɓe fiha toon machauna kala ko ɓe faalete kon en wata kontude ɓe mari ɗum ɗo ɗum ɗo ko kala ko ibnu adama faalete kon ɓe mari ka aljanna yo allah naade en aljanna kadalika kono ni yajzi llahu lmuttaqin allah yoɓirta huloɓe allah ɓen alladina ɓen tatawaffahum lmalaikatu ɓe malaika ɓen warata arata wargol tayyibina ata koɓe laaɓuɓe rewɓe allah si malaika ɓen ari ɓe ardana ɓe bon comportement yaquluna ɓenna salamun aleykum ɓe hiroɓe hiwrandu islam assalamu aleykum ɓe wara ɓe ha ɓe gana ɓenna udkhulul jannata naate ka aljanna bima kuntum saabu konko laati ɗon ta'maluna hiɗon golla lutodiri eno ɓeeɗa warirano hal yanzuruna ɓeɓe gomɗinali allah tawsi ɓeeno habbiti illa an ta'tiyahumul malaikatu sonande malaika ɓen arata ɗum woni malakal mawtu wargol tawsi ɓeeno habbi gomɗingol sonatuma malakal mawtu ari aw yatiyama ari amru rabbika fiyaka jommaɗen ko ɗum woni darga a gotel kala e ɗiɗo mo gomɗinali ha ɗi hewti haray ko gomɗinta nafata hande kadi kadalika ko wono ni fa ala alladina gollirnoɓe min qablihim aditiɓe ɓe wama zalamahumullahu ɓa allah halkiɓe allah on toñalɓe saabu ko halkiɓe kon de walakin sikon kano ɓe laatiki anfusahum ko hoore mabɓe yazlimu noon koɓe tooñi fa asabahum heeɓi ɓe sayyi'atu boneji ma amilu koɓe golli kon wa haaka jippi bihim e mabɓe ma kanu kon koɓe laati bihi muɗum yastahzi'un heɓe jala wa qala alladina wi ɓen ashraku sirkuɓe law sha allah si allah no yiɗuno ma abadana min rewatano min dunihi ko hewtama min shayin hay e hunde nahano mene o wala abawna wona babiraɓe amen ɓe o si allah no muyino kadi wala harramna min harmintano min dunihi immorde e woori ko halmini ko min shayin hay e hunde kala ko yiiɗa waɗi ko allah muy mo wujji ko allah muy mo yari ko allah muy ko penade allah subahana wa taala jonnitirtake kodduri e makko on hellaka boniri kaka moƴƴi kodduri e makko jonnitir kala ko boni koye rutte iblisa rutte e kanko bonnuɗo o wa kadalika koni faala alladina gollirnoɓe min qablihim aditiɓeɓe faal ala rusuli taw sino fawi ne laɗɗen illa albalagul mubin si wona yettingol ɓangina la taw sino fawi karamo koɓɓen si wona jannugol fiinugol fensita ha laaɓa la wala gad basna gonɗimen immini fi kulli ummatin e kala mofte rasulan ne laaɗo on ne laaɗo wi'i an siko woni ibudullah rewe allah wajitani bo woɗɗita ɗon attakuta sanamuji be winayɗi ɗin ala hay e mofte si wona men ne li ne laaɗo e maɓɓe tawa kadi ko ɗum ɗo haalantaɓe kamɓe mofte ɗen ɓe nelaɓeɓen yettini ɓen en famin hum no e maɓɓe man hade allahu ɓen ɓe allah fewni yo allah waɗe jeyaɓe ɓen enen e durriyaji men wa min hum no e maɓɓe man haqqat ɓen ɓe tabiti alay e hoore mum abdalalatu majjere nden few fasiru yahe noon jinde fil ardi ka leydi fanzuru ndaron kayfa kana ko honno laatore aqibatul mukaddibina battane fennuɓe ɓen jo on huula e allah éviton e fennugol no ɓen ɗon fennirnono ko ɗo ko wiyete kon tourisme yagal yetta yo aya e sifaji makko kon e nder qur'an tourisme yagal ko mina din ko jeeya ɗum e dina ko woni tun nano ɓeɗo heferaɓe en warrude ni duwa warrede kono ko nde tawno enen duwaɓe wadde ɓen en waɗali kamɓe ɓe waɗiray no ɓe faalirano inta haris haysa haɓɓitike a lerɗani
ala hudahum e dow fewnugol ɓe fa inna allah allah kañum la yahdi o fewnata man yudillu on mo o majjini kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa ma lahum alanaɓe kadi min nasirina immorde wallo waga samoɓe wondiri billahi inde Allah nden jahada aymanim hattirde wondore maɓɓe nden ɓenni honɗum wo la yab'athu llahu Allah immintintama yamutu kala mayɗo ma yilanni après de la mort c'est la poussière kamɓe ko ɗum ɓe inni Allah immintinta goto balaɓe fenayi waadan ɗum ko fodore alayhi wonde hoore makko haqqan ko nde gonga wonde o immintinay kala mayɗo walakinna kowoni actarannas ko ɓuuri hewde yimɓeɓe la yalamuna ɓe hoolaki ɗum haysi ɓe wolde ka hunduko kono sa ñawliɓe ma a halfiniɓe ma a okkiɓe ɓeygu sa yino ɓe wuuri derta e on ɓeygu mo okkuɗaɓe ma a luwiniɓe suudu ma a halfiniɓe galle a taway ɓe hoolaki mo maayi immitoto saabu golle maɓɓe bonɗe ɗen huwodiral maɓɓe kanugal ngal li yubayyina lahum fi Allah subahana taala o ɓanginan ɓe alladi ɗin piiji yahtalifuna fihi ɗi ɓen lutodirde mum ko saabu ɗum waɗi so immintinayi jama on ka dargal o ñaawaɓe ko fi o ñaaw ko wona yeddodirede fi mum kon ka annaɓe o jonnita jon gonga wali yalama alladina e fi o faamu ɓen kafaru yedduɓe ɓe anda annamno kamɓe de kanuɓe laati kadibina koɓe fenuɓe si o tawi woni ɓe yoɓama yite jahannama ɓe andi jaɓe marano gonga innama qawluna ande no konngol amen ngol li cheyin wonande hunde ida aradnahu si min falama nde gollude ko nde janɗi o ko nde tiiɗi o anna ɓuula lahu ko nde min wiyanta nde kun woni fa yakunu nde wona Allah subhanahu wa taala ko jippi golliri juuɗe muɗum ɗen ka hoore leydi ɗo o ko piiji yogaji hino jeeya e muɗum tawgol baba adama ɗum ɗo ko sookeje makko ɗen ko juuɗe makko ɗen kanko Allah ko tagiri koytiti kon fof wiyete on kun fa yakunu walladina ɓeɗo hajaru feruɓe fillahi fi Allah min ba'di ma zulimu ɓawoɓe to ñaama lanubawwi annahum Allah daali min honnayɓe fi duniya ka aduna hasanatan e moƴƴere min hoɗinayɓe hoɗo moƴƴo min takkayɓe ka moƴƴi ka aduna ɗo wal ajrul akhirati wallahi ko galle ɗen ka lahara ko joddi ndin ka lahara akbaru ɓuuri mawnude kala joddi koɓe heeɓi ka aduna ga law kanu kono noon ko siɓe laati ko yalamuna hiɓe andi e ɗulle enen hiɗen andi alladina ɓen sabaru mum ñiiɓe tawɓe kadi wa ala rabbihim kaka joomi maɓɓe yatawakkaluna on koɓe hooluri wama arsalna men nelaali min qablika ko adima illa rijalan sowna worɓe nuhi meɗen wahina ilayhim faade maɓɓe fasalu lande noon ahla dicri joomiraɓe gande ɓen in kuntum so laatke la taalamuna on anda ɗo ko fanda ɗo ko fi landagol bimana fi qur'an so tawi ko gonga e landagol fi Allah e landagol fi nelaɓe feƴƴinoɓe so tawi woni ko worɓe wonno ko Allah neli kono no naati ɗo kala hunde nde a anda nden ko ya lando fi mayre hunde wotaromo wa yolotoɗo a waɗa tawa landake mum foti ko dewal foti ko golle aadaji aduna yankoje ko woni wo lando bil bayinati e lande ɓen okkaɓe defte ɓen jangoɓe son laatike on anda bil bayinati wondude hujjaji feeñuɗi laaɓuɗi wa zuburi e ɗereli wa anzalna men jippini lay kafade maɗa dicra nde ɓuura anare li to bayyina linnas fiya ɓanginande yimɓe ɓen musidɓe julɓe kala faamuɗo aya goto yo immo o ɓanginana jama on yo immo o ɓanginana jama on miɗo nodda karama ko ɓen e ɗuɗɗingol darsuji ɗin e hoore ɗi bayanaji yo darsuji ɗin jannugol yimɓe ɓen yo ɗum ɗon ɗuɗɗine ɓuuri ɗi bayanaji ɗi no nafa kono ko darsu on ɓuuri pullo fuu tawi hande faggata sakkundu sakkutundu ndu faggita no hoore mayru mi mana hande wajotoɗa goɗɗo kaw fo tiwo jannumo ɓur'anare nden e sunnane laaɗo on hande kadi o wona wajitantoɗo hoore makko o waajo tagore nden ɗuɗɗinen darsuji ni jannen musidɓe julɓe ɗuyten ɗi bayanaji jannen jooɗoɗen jannen bimbi e ñalorma e kikiɗe ma nuzila ilayhim e konko jippina faade e maɓɓe fiya ɓangina yimɓe ɓen konko jippina faade e maɓɓe wala allem no gasa kamɓe yatafakkaruna ɓe mijitoto ɓe wajitoto Allah daari afa amina e hoolike alladina ɓe makaru sayyi'ati wonɓe fewjude pewje bonɓe kontor dina kan ɓe lanni hoolade wonde an yaksifa allahu bihimul arda wonde Allah mutintaɓe ka leydi wona o mutinirno qaruna e hoolike woni ko ɗum waɗi siɓe bonna bonnude ɓe yawo Allah yawo nelaɗo yawo dina kan yawo yimɓe dina kan kaɓe hoolike aw yatiyahumul adabu mande lette ɗen arata ɓe min hayto la shuruna nokkaɓe so andude aw ya'khudahum mande kanko Allah o nangata ɓe fi taqallubim e nder waylitale maɓɓe ɗen e nder jinduruji maɓɓe ni e nder voyasiji maɓɓe ɗi famamtaɓe wonal bi mu'jizina koɓe lawotoɓe Allah aw ya'khudahum ma on nanga ɓe ala takhawufin e dow kulol o ataka ɓe katat nde wotere kaɓe hooli wonde gotel e ɗinayi waɗata a ɗi fo waɗe fa inna rabbakum ande no jomulla raufun ko hinnotoɗo rahimun ko yurmeteɗo
awalam yara e ɓe yiyaali ila ma khalaqa llahu faade koko Allah tagi min shay'in immorde piiji leɗɗe ɗen pelle ɗen kaage ɗen ɗiɗo fop e yimɓe ɓen tigiri e jinnaji ɗin tigi yata fayya o hino yiltodira julaluhu ɗowɗe muɗum ɗen anili amini sika sengo ñaama o chamaili ka sengo nano sujjadan lillahi haray ɗum sujjan Allah musidɓe julɓe tawa wahum kanji dakhiruna koɗi hoyɗi koɗi yankinaniɗi Allah Allah daali ko landi ɗo ko ɓeɓe juulataɓe e saliɓe juulugol ɓeɓe ɗoftakimo ɓeɓe rewatamo o wi ɓeeno yoori ɓerɗe ɓeeno hooli hoore mum ɓe yaal koko Allah tagi pelle jane canɗi jani leɗɗe jane tunte jane molanaɗe ɗum ɗo fof muɗum ɗowdi mum ndin bimbi on peeto hara no liiƴori ka hirnangue kikiɗi on peeto ɗowdi mum ndin no liiƴori ka funnangue Allah daali jaka ndin ɗowdi ndi yiyeten ɗowdi leggal ngal jaka hara e leggal ngal no sujjani on Allah ila bimbi ha e midi leggal ngal hino sujjani Allah hella hirnangue ila bimbi ila midi ha kikiɗe leggal ngal hino sujjani Allah hella furnangue leggal ngal hino ɓurma saldu wotuɗo e maggal si yani e hoore ma hiɗa andi a maaya nafere ma pelle ɗen e kaaƴe jane ɗen e ko ɗum ɗo huuli kon an a wakkilaki hulde ɗum ko ɗum ɗo teddini kon an a wakkilaki teddinde ɗum sujjanen Allah juulanen Allah musidɓe julɓe waɗi so nelaɗo Allah sallah sallam maaki o kamɓe si ɓe ɓino sattede si ɓe ɓi probléme hum ɓe salligoto no ɓe juula darɗe ɗiɗi Allah subahana taala ittanayɓe awa walillahi ko wonande Allah sujudoni juulande ma fi samati kala kon konka kammuli wa ma fil ardi kon konka leydi min dabbatin immorde ko memminoto kala koni ka hoore leydi ɗo wal malaikatu e malaika ɓen wahum kamɓe kadi la yastakbiruna ɓe mawnintinaki e rewgol Allah yakhafuna rabbahum hiɓe huuli joomi maɓɓe min fawɗum sengo dow maɓɓe hiɓe andi Allah no sengo dow maɓɓe hiɓe hulimo wa yafaluna hiɓe golla ma yu'maruna konko ɓe wona yamirede enen kadi Allah subahana taala waɗen golloɓe ko wona ɗen yamirede kon haray musidɓe julɓe wakkile ɗen jogitoɗen Qur'an haray kadi kala jentiɗo nde yewtere kala ko tawi o faamal e muɗum wiɗen yo o noddu e ɗi numéroji ɗi wiɗen 67 60 53 09 ma ɗum 68 ma ɗum 63 ma ɗum 60 ta ko même numéro haray kadi oɗo cheikh ujo meɗen kañum koto Mouhammadou Julde e Diallo Bañang wonɗo Madina Route Niger ka centre Madame Bari e premier étage boutique numéro 9 haray kadi ko ɗon yaheten e ko kanko woni ko jogui ko kanko financani en en